Shira Maxamed barnaamijka Ishaara cudurka caabuqa COVID-19 waa cudur weli dareen weyn lagu hayo dhawaan waxaa u dhintay cudurkan magaalada Fargo gobolka North Dakota qofkii ugu horeeyay ee Soomaali ah ee cudurkan u dhintay haddii aad isku aragto astaamahan soo socda fadlan la xiriir xarumaha baaritaanka astaamaha waxaa ka mid noqon kara qufac cuna xanuun shuban qandho daran meelaha aad u tagi karto in lagu baaro waxaa ka mid ah Family Healthcare Sanford Essential Health iyo dhawaan Fargo xasuusno inaad masaafad isu jirsato adiga iyo bulshada kale oo ilaa 6 feet ah iyo inaad xirnaato maaskaradada haddii ay jirto luqadda Soomaaliga haddaad u baahan tahay waxaad la xiriiri kartaa Shira numberka 701-541-5854 luqadda Carabigana waxaad la xiriiri kartaa Al-Fatih 218-56-512 that's 218-560-5012 shukran. Hey, Angel Sarah Pugh, and we're gonna South Sudanese Foundation organization called Inshara. So kiyokuloi why gonna why jam coronavirus man to work coronavirus be it another day. So coronavirus I can talk in community days. Chaman new work na cho koi tin kai to history ko han ko when kai ke to tin ke du ni ma that corona I can talk. So chaman war 2 days ago no ran chin yen ja le na par go na North Dakota chi coronavirus no in community Somalia ne e ku to ga de wo pi ga when you could that ke chal coronavirus ke kana por chaman ni wo ke so du ni marien ku ya dan na tin ku ga ko chi na nong ale chi dom ku yo la de ku domi wi chara mun chi malaria dom ke yin du gorio coronavirus ache ko won ache kana ran to e ka daw ban so du gorio balui reach out na wa ran won je or lot health care to tie in Fargo to know lot of public health care essential Sanford kujala Fargo dom ila loy tested iya dan na chi la test positive ko du rio chan balui reach out dong work ko bo chol one ran student monyare totna so e jam arabic jugo kujala arabic Khartoum ku English so number de bo kwen week 218-560-5012 so ran kena chol albatia so bala na chalui reach out nangen halabu number telephone da biyen lebu han connected kani hin ko jam kani ya dan wana mo Somalia a chol share so nong number de tena na i jam Swahili kujala Somalian language in le bala bi nangen ku yoba 701-541-5854 so ran kana le bin reach out ko ba chol na pa kana ku du ni mer that coronavirus akinto coronavirus angor community day watch le buku da share with ran one more than 10 people hor kani so ku ya dang na chala bi du no mer ba face mask ba tao on ko bai chin wa ka sabun ku jala ku ni mer ku ya to social distance ku to wa ye safe ku mi pa ku mu ko ye safe coronavirus ke kan ko thank you